Gledate YouTube kanal Politika i sport. Ostrvo nade u medijskom i društvenom očaju. Sa vama je Milojko Pantić. Ako volite sport, vi pripadate našoj galaksiji. Ovih dana moj dugogodišnji prijatelj, magistar ekonomije Jovan Joca Otašević, kum fudbalskog velikana Miloša Milutinovića i intimus najboljeg srpskog golmana svih vremena Milutina Šoškića, pokazao mi je knjige dokumenata, evo vidite ih, koji nedvosmisleno pokazuju da je sve što piše u knjigama iz istorije laž do laži, od politike do sporta. Te knjige zapravo potvrđuju staro pravilo da istoriju pišu pobednici i da su se velike sile odlučile da posle Drugog svjetskog rata zadrže Kraljevinu Jugoslaviju, partizani umjesto četnika bili proglašeni za izdajnike naroda. Ne bi bilo televizijskih serija tipa Otpisani, u kojima glavni junaci Skojevci, Tihi i Prle ubijaju na desetine Nemaca u okupiranom Beogradu, jer je istina sasvim drugačija. U našem glavnom gradu je od bombardovanja aprila 1941. do oslobođenja oktobra 1944. ubijen i slovima jedan jedini Nemac. U tom smislu fascinantan je rukopis šofera šefa 4. antikomunističkog odseka specijalne policije uprave grada Beograda za vreme Drugog svjetskog rata Božidara Boška Bečarevića. Bečarević je streljan kao ratni zločinac zbog službe Gestapovu i mučenja i ubijanja uhapšenih ilegalaca. Šofer je bio saradnik komunističke partije i pred kraj života ostavio je rukopis u kome kao svedok opisuje sudbinu komunistkinje Vere Miletić, majke Miloševićeve supruge Mirjane Marković. Boško Bečarević je, piše njegov šofer, lično uhapsio Veru Miletić i čitav rat je provela kao njegova ljubavnica u jednom stanu na današnjem trgu Nikole Pašića, a posleratna službena verzija glasi: Veru Miletić su mučili i ubili Gestapo i specijalna policija u logoru na Banjici. Danas, kada se bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović sumnjiči za ubistva koja nikada nisu procesuirana, mi treba da verujemo da takozvani predsjednik Srbije, koji je naredio da se ta ljubavnica kriminalaca postavi na mesto sa kojeg se odlučuje o najvažnijim pitanjima u policiji, nije sa njom imao veze i da nije znao za sva ta ubistva. Ili još gore, da se Vučić bori za interese Srba na Kosovu, iako je znao za ubistvo Olivera Ivanovića, jer je tadašnji kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice pred ubistvo izjavio: Srbi sa Kosova i Metohije nemaju strah od Albanaca, već od srpske liste i vlasti u Beogradu. Danas taj neostvareni fudbalski huligan na mestu predsjednika Srbije na jednoj televiziji u želji da mene demantuje izjavljuje da je bio na Maksimirskom stadionu i tukao se sa navijačima Dinama, ali da Milojko Pantić laže jer on u to vreme nije poznavao Arkana. Pantić je poznat kao srbomrzac, zaključio je takozvani predsjednik Srbije, huligan poreklom iz Čipulića kraj Bugojna u Bosni i Hercegovini, stavljajući mi metu na čelo kao neprijatelju moje jedine otadžbine Srbije. Nisam naravno jedini, mnogima stavlja mete. Umjesto mene odgovorilo mu je 500 000 Beograđana na mitingu prošle subote tražeći njegovu ostavku. Ali vratimo se dokumentaciji Jovana Otaševića, kojima se otkrivaju sportske, posebno fudbalske laži i prevare. Evo šta je o tome rekao u emisiji Biseri kolege Vanje Bulića na televiziji Blic.
Galaksija. Na primjer, sad je Fudbalski savez Srbije izdao monografiju. To je sramota, piše. Za vreme Drugog svjetskog rata fudbal u Beogradu je stao. A to se igrala prvenstva, bilo 22.000 gledalaca, puni stadioni. Ja igram od uvijek na Difu, tamo su slike Sokolska društva, puni stadioni od 41. do... Ima utakmica, pazi, 20. oktobra 44. oslobođenje Beograda. Mesec dana ranije u septembru, utakmica BSK Jugoslavije, igrao je Rajko Mitić za BSK, Rajko Dobri, i u novinama kaže 22.000 gledalaca, 5.000 na polju, početni udarac izveo Dragi Jovanović, komandant specijalne policije, a sudija Bauer je bio zbunjen tolikom količinom gledalaca. Zbunio se, nije mogao da gleda. Nemački sudija? Da, sudija. A čekaj, u Partizanu su igrali nekoliko igrača. Pa ima, ja sam ti doneo tu slike, to je meni gospodin pokojni Pera Zlatar dao, da ima za vreme 44. godine, kad su ovde ljudi ginuli, šetnja u Augsburgu, u Minhenu, prijateljska utakmica, NDH igra, tu igrao Bobek, igrao Zlatko Čajkovski, su igrali. Koji su bili posle... On je ostavio spisak 35 igrača koji je igralo u NDH, koje je posle igralo kod nas, nažalost, u Partizanu. Pa dobro, ovde su i kod nas su bili ljudi koji su igrali, koji su bili privrženi četničkom pokretu, je li tako? Pa igrao je fudbal, igrao je za vreme rata i Jezerkić, i Rajko Mitić, i... Galaksija. Pogledajte naslovnu stranu monografije o kojoj govori Jovan Otašević i u kojoj piše da je fudbal u okupiranom Beogradu od 1941. do 1945. stao. Ovo je prva strana lista Sport od avgusta 1942. na kojoj se pod naslovom SK 913 sve bliže cilju najavljuje derbi susret predratnih večitih rivala SK Jugoslavije, koja je promenila ime u SK 913 i Beogradskog sportskog kluba, skraćeno BSK. Ta utakmica završena je nerešenim rezultatom 1:1, a golove su postigli čuveni Škoba Božović za BSK i Aleksandar Atanacković, budući igrač i trener Partizana za SKS 913. Igralo se na igralištu BSK-a, a što je današnji stadion Partizana. Pasionirani fudbalofili će u sastavima prepoznati mnoga imena posleratnih reprezentativaca Jugoslavije. Evo ih. BSK, Mrkušić, Stanković, Beleslin, Janjić, Dragičević, Jovanović, Horvatinović, Rajko Mitić, Tomašević, Božović i Nikolić. Za SK 913 igrali su Lovrić, Šplajt, M. Petrović, Krstić, Đurđević, Milovan Ćirić, Savić, Aca Petrović, Rajlić, Predrag Đajić i Atanacković. Od tada do kraja rata predratni večiti rivali su odigrali mnoge uzbudljive utakmice o kojima je pisao Ljubomir Ljubiša Vukadinović, najbolji srpski sportski novinar i posleratni urednik sportske rubrike Lista Politika. Zbog toga što se za vreme rata fudbalsko prvenstvo zvalo Srpska liga, dugo posle oslobođenja u štampi, niko nije smeo da pomene taj termin. Pričao mi je kolega Dobrivoje Janković da je 70. godina prošlog veka u listu Sport stavio naslov "U derbiju Srpske lige Smederevo pobedilo". Pozvao ga je urednik Ljubomir Lovrić, predratni i posleratni reprezentativni golman, i rekao: "Briši ovo Srpska liga da ne ostanemo bez posla i ti i ja". I ne samo fudbal i sport, već je i umetnost bila sastavni deo života u okupiranom Beogradu i Srbiji. Na ovoj slici je čuvena glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta Olga Spiridonović. Sve to vreme, kako reče Joce Otašević, igrao se fudbal i u ustaškoj takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Šta više, Hrvatska je igrala međunarodne utakmice i pre nego što su Nemci okupirali Jugoslaviju 1941. Evo dokumenta sa prve utakmice Hrvatske protiv Švajcarske, na kojoj je prvi gol za Hrvate postigao Florijan Matekalo Conja, budući tvorac čuvenog tima Partizana nazvanog Partizanove bebe. I tako do 1945. godine. Za to vreme, kako reče Jovan Otašević, preko 30 poznatih fudbalera igralo je u dresu NDH. Šta više, Stjepan Bobek, popularni Štef,
Igrač reprezentacije Partizana je 1943. u dresu Vakera iz Beča, danas FK Austrija Beč, osvojio titulu prvaka Nemačke. Ovde još treba dodati odgovor slavnog hrvatskog i jugoslovenskog maratonca Franje Mihalića, koji je na pitanje u čemu se razlikuje trčanje za fašiste i za komuniste odgovorio: nema razlike. I jedni i drugi nagrađuju uspehe plaketama i značkama. I tako postavlja se logično pitanje: zašto se i u 21. veku kriju neke notorne životne istine i dokle ćemo živeti u lažima? Laži služe samo vlastodržcima da izvrtanjem istine mogu da manipulišu ljudima. Ili što bi rekao austrijski psihoanalitičar Alfred Adler, laž ne bi imala smisla kada istina ne bi bila opasna. Svi ti sportisti, umetnici, glumci, muzičari i ostali koji nisu bili u šumi, nego su živeli i radili za vreme okupacije, imali su i imaju i danas dosijea u tajnim policijama. O njihovim aktivnostima za vreme rata se međutim ćutalo i ćuti, sve dok oni ili njihovi potomci ne dignu glas protiv vlasti. Tada bivaju diskvalifikovani objavom dosijea UDBE i KOS-a. Zbog toga, posle pada komunizma 90. godina prošlog veka, služba nije reformisana, niti je dozvolila da se otvore dosijea. Oni i danas služe za ucene i manipulacije i zato bi jedan od glavnih zahteva mirnih protesta građana protiv nasilja morao biti i reforma tajnih službi i otvaranje dosijea kao u većini zemalja bivšeg komunističkog lagera. Pogledajmo reklame. Bioptron je jedinstven uređaj, patentiran po švajcarskoj tehnologiji sa dokazanom delotvornošću u prevenciji i lečenju mnogih medicinskih stanja. Sportske povrede, rane, opekotine, bolovi u leđima, mišićima, zglobovima, glavobolje, migrene, ekcem, akne, rozacea, ojedi i druge kožne bolesti, dekubitis, alergije, sinuzitis, respiratorne infekcije, čak i sezonska depresija. Mastermind i Sportska galaksija. Knjiga Nebo se otvorilo je i autentično svedočenje o Don Kihotovskom pokušaju Filipa Ceptera, najznamenitijeg Srbina današnjice u svetu biznisa, da svojim novcem promeni delegatski sistem i samoupravnih dana u Srpskom olimpijskom komitetu. Oterali su ga međutim kao pijanog gosta iz kafane. Čovek koji je tada bio u predsjedništvu, a danas je potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, kao da je vlasnik naše krovne sportske kuće, rekao je Cepteru: nismo mi tebe doveli da ti nas smenjuješ, nego da nam daš pare. Ono što su drugi prećutali o sportu, novinarstvu, politici, Milojko Pantić je opisao u svojoj knjizi o kojoj Srbija već priča. Jedva čekamo da nam javite svoje utiske o knjizi, posle koje ništa više nije i neće biti isto.